Puaputa I te papa tongarewa, te tahi pukapuka hou e Moana ki ona whārangi ko e tahi kōrero tukuiho mo e tahi taonga e rimarau neke atu I mahue mai ngā pakanga whenua o Aotearoa e whakaaturi ana e te papa. I te rānei, ka hui tahi e tahi uri whakaheke ro ngā tūpuna nā rātau ngā taonga, me te aha, koe nei te wā tuatahi rawa I whai wāhi atu e tahi ki ngā taonga ka mehameha nei o tua uki. Kei a Moana Makapelu Lee, te whānui tangātu. He taonga no ngā rautau raupatu o Aotearoa. Te Papa is a colonial institution at its roots. A lot of its collections date back to the 19th century, but as an institution we haven't really acknowledged those histories very well over the past 150 years. Mō ngā hia tau noho waka hui ana e nei taonga ki ngā kāpata o te Papa tongarewa. Ko te tāhua, ko te raunga iti a kōrero. He oa I te rangi nei whakarauora anō ai ngā taonga e te Papa I tēnei pukapuka hou, he mea tuhi na ona kaitiaki taonga. This is a really big day for us here at Te Papa. The book really emerged out of an exhibition that we did around about 2018, I think, and that was in response to Rā Maumahara. We canvassed our collections and thought, there's really the opportunity to do something more like a book about the New Zealand Wars. E whārau waru te kauwhārangi tōna rahi e rimarau neke atu ngā pū kōrero o ngā taonga no te raupatu. Hei tā mātiu, he kaupaparanga hau nui. It was a long time researching the collections, trying to understand what we had, then gathering the research around each of the taonga, and then at that point needing to reach out into our communities and try and kōrero with our whānau, our hapu and our iwi, and re-interrogate those kōrero, those narratives again. I te rangi nei karahui ai ngā uri no ngā iwi ko tahirau whātekau ki te whanganui a tara. He wā tuatahi te kite I ngā taonga tuku iho no rātou tūpuna. I'm very happy that I get a turn to hold it because it's very a part of my family. Amo e tahi atu he kanohi kitea he hoki ngā mahara. This is Pene Haumene Tūhaka Mangungurangi, Captain. The first Māori in New Zealand to become an officer in the British Army. The story about Pumuka's flag is a powerful story, I think. Pumuka was the sixth signatory to the Treaty of Waitangi, and he's one of the most vocal advocates for the treaty. And then to find within 5 years of its signing, he was the mataika in the 1845 Northern Wars, which I think is an absolute tragedy. All that hope now buried in the despair of those wars and conflicts. Mo tēnei kaumātua a Witi Ashby, he taonga tapu o tōna whānau. Anei te kōrero o tō mātou nei kuia te kāinga e makoi. I te wā e nohi nei ia, a tēnei haki, e runga te kāwhena o tāna māma. A ko te whāngai I ngā pū kōrero ki te katoa te whāinga a te Papa I Naia nei. We have a strong foundation in history and we just need to make sure that that's known, and that's why all the schools in New Zealand will get copies of this publication. Mo ngā whānau nei, he oranga anō mo ngā taonga tapu o rātou tūpuna. Moana Makapelu Lee, te karere.